awan ham SMS kurabam vi sualta fonubam vi irad kuravi alwan me ham tibe fonna me malumat tan olum filwa deveto masekke Quran ade almanna ki hinduste ke sifada miedu sam dini ilmu re bar wada gen deba tibe flon vi sualta ka jawab dew mattaka med bar wada gen deba Sheikh Nimal Muhammad adi Sheikh Abdullah Rashid romaraba ayata Sheikh alman ham hinduste ke sifada ham miedu sam belantering sualta ga kuriya tani alon de ham vi has kina suali ham kureveto alman badani ham kina sualta ke jawab keneste vetasha فرتون سوالك مني دمنا ما دوك ديوانا ركوات ديواني دين كيهنتو كانت القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من والاه هذا دمنا ما دوك رمون دانيكو مي ديوانا ركوات مي ديواني فرتما دي ركواتو ديوانا ركوات مي ديواني مثالك نو تفاهو دي ركواتو كمو غبينا مسكم مس دي ركواتو ديوانا ركوات مي ديواني هم وجه كمو غوانا مهما إراكوي إماما إكيغا قرآن كون نيما فإمام سلان دينيما تدوي أما إركوي كلان أي هما نماد تككي إجزاتو هما فيشو مفهوغا أما إفستفات إنه أنا فرض نماد بيسون نماد بيس مثالك من دون نماد بس هتر ركوي وناتي من دون نماد مثالك تيمر ركوي تدون ميها فهون تين درك تيمر ركوي تدون ميها إنا باقي هو ركوي تا مي فوري هما قرآني hame gota vadisna maduges fahora kota deunu miha ena errakuen itura fori hama qurani hame gota damuna maduge bes adi mi vitri kurakam gawana mi vitri ge bes real kom ge bes sama mi gota mi miha nge miswan wata mi miha mi baveru no rakwe fahon ambura gennani ngeto mi imam miha salan dinima erang ekam barabara fori hama wan inshallah shayad me swala ki vitri ge gunotu kiyan handanne tijjanama kursaida jahan jehene to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد مي بتريغ ويس ادي مثالك روح نازلا كي ادي وسر كم غاويس ونوتكي اي نمازك واجب انه ادي ركن بسنو اهن كان وانا هندانت گه دوج كم غاوانم بترك ايك مي فيرالا كن وجهن كرسجها كن وجهن اهن مي نمازك واجب دوج كم غاوانم دين كرسجها نوني rukuna duwaji kam gaana ma rukun amra genessa ten kurse jahan ehma gunutaki bitri kam ga vias adi gun nazila ke dosore namade kam ga vias eiki wajiben no bima kurse jahan no jehen ehno misala ka bitri ga mama bitri namal sunna mad kam ga vias misala ka rakuwaten no ni misala ka mi misala ka alhamdulillah misala ka nukiya erne devni misala ka ni mama ni misala ka mi misalnya rakuate ge saide misalnya ene no kurau enka mane saide gennan je ge amura ruku nuni kusaja kuran je hen ruku ne kam gawati heme nu halte ge sunnate vetti gene nu je hen kusaja kar ha shode me swala ki maram rodama sama nimige mi anna iru gam wara muhim swala kanne mi rodama faw emme furatama hifamvi harodato nuni gellunu rodata ade mi wara mi khiyal tafatu fawa masalen amukum hama abadu rodama ha vidigin warak ginan mi kurmetwa suwale mi suwalaki kineto me ragolu gotaki kan kurun huriya be fulun se wada ganna hagi gatuga mi shawwal mo kharo de ki shawwal mo ge tere bahala ge me sama hifale we ne kan eroda ekotan hifum we sama shawwal mo ge haro de hifum ge mi ef sawab inshallah li begen dana ke henna me furi hama gotaki ko bat me ragolu gotaki ko bato one hioni mi suwal mi fedeni ekotom mi ge mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fola visnavi kam gawanam egen ebade have man sama ramadan thumma atbahu sittam min shawwal ramadan moge harode hifumfahu ya vidigen shawwal moge harode hifamiya ehma bangil mere mige vidale fawani mige macha mi hadis must binako vidale fawani ramadan moge rode tan hifi kama nuwane gadarode ves hutta ehme me gadarode ves hada ko nimmala fa harode hifume enne mis misalaka mihege mi bali halato gotun mata mi misalaka nifas kamuga note no ves hen kamigga mi uzrege tereng ramadan moge bodu bay gelli fawa mi kamuga wana ma ene me giram ves shawwal moga mi harode hifakan ha fase hen wane ramadan moge rodeta gada kurma foga ifade mi hayan hama mi gada kurma war bodu tanawas fursate libigin bebe baakiyun 11 maseva libe hama gada kurma ehmima mi ifade mi haya shawwal moge harode iskurashe ehennuni adem wagud misalaka derode tin rod waraka gelli fori mi ha noeta misalaka angin kabalun hayd god wasru ga warka roda gelli fa jikam gawanama gadaroda hifuma fahoga shawwal magharoda hifume emme mige mi hadis ke maana gitren emme furihme wannane gotaki
එහෙන් නමවෙස් ඉල්වරින්ගේ තෙරෙන් එහෙන් බයින් එහෙන් බේෆුල විදාලේ ෆෙබේ mi hadis bas fuluga ramadan mohoge rode hifuma fage manik ramadan mohoge nen hifuna rode hifani mumma fahoga en ham yagino ramadan mohoge rode du kollani sharu uzuren oge nun gota kadule no qur'ane shawwal ma garode am ko hifam visna mi hekam gawanam amdu ehem wima shawwal mohoge harode ena rode hifun ruwaraka hifuma fahoga shawwal ma garode hifafi samay nen sawabli bene inshallah mi ge ragalu gotaki fursat ovejje kam gawanam harode gada rode sifafa hifume enuniya hama en gotaka mi idenne isko yes masenete sheki shadame swalaki bappane kujjegge namuge fahata mammage bappage nan kiidaneto bappane kujjegge namuge fahata mammage bappage nan kiidaneto kaafa edato ade hagigatuga mi islam deenuga darin respect korin jeni bappa yadden bappa enne kujjege wahaka mi dakkani em vejje kam gawana hama kommes name kiya alumakum masale enne ngeta bappa ka fagenan mi kiya la fotase masale me ebe enge ekam kaamuko darifulves ade mujitamves engen jehene darifuluge bappa gena men non konden algonde hiwoni algon menge mujitamoge ma bodu kam kadimanu wane sabaki algon menge mujitamoge bay fara misalaka muhammad ahmad kiya rahmad kiye bappa kanwes vedane farig engeta e hama muhammad ahmad kiyenge nankam muge vedane ahmad ali ye hamaine namuge bayek muge vedane ehima egotum balayro e algon menge oruf algon menge mi adakar tan huri goton nan kiyomuga mi gota balayga mugawana mi ituru namen eku jaga fahata dionu makum masalen adi kaafage nan kamuga winames ingeta ehnames visnan jehna kamaki kujja nispek koran jehne kujjage bappesha bappane kujje kamuga waname nisbate nu koreven enata yame ekankam visnava kujjaga aslu bappe nunkan visnu mi kujjanga bodu mu vesama visnade jehne mi akiyolunama mi dannawalen benave mi gole hen kame ingeta mi farag maulumat takami yama maulumat ka vedan ham gina be fulonna miga bay mi hum mi dombappage eki mi dombappa kariga mi boduwani ingeta denni hen mi bappane kujjaku de mammagos mi hen mi heka kawini kogge mi haru dombappa kariga kujja boduwage mi anani annere kujja bappa ebaki uva ingeta mi ihtiramu gotun kiya bappe kamuga wana lafsi kamuga wana masalen hen mese kujja engem wane kujja bappa nunkan e bune defa wane ehnuniya sharuyeta bawru maslahat takke sababu shuara gendaneti na shawman me haram bedun tere ka kuli famani assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum be frata ni smiling Ismail ko bato sual ka umena Sheikh Abdul Rashid Sheikh Nimal bayar wada gente angeta ni alogondu ga sual ki ni kala warak gina madaha kiya ira fene music ala gen madaha kiya do ben music kiya warak istandinu ga uddawani to then music dagen madaha adwa mi honna bas ekdas waraka faida lebeni to none mi music adwa tima ekdas waraka kubire wani te bahaka danda then ode ade sual kinge mi ahmena kala mi hanafi mazhab ge ba fene mi hona namaz kura ira imam pahato ge bes guruwan ga ettino kiya honna ne misala ka sura fatiha then eheng echi bas eheng ayat bas no kiya then emi hanga sura fatiha no ki me hanga namaz batil wani to danalam ge इसमें इराद करा मैं हम सवाल जवाब करने से आएंगे तो और बड़ा शुक्रिया बाहर बैठा है तो हां मरहबा अच्छा ade music ga wahaka mi amadahata ka adi enum wes mi kala ibawatu gench saki music horu mi ga hagigatu ka mi madaha den amuka mi honnani mi kankama sana kiyuma adi Allah subhanahu wa taala matin haduma kurma mi fada kankama golifa madahata mi honnani ema dini kankamuga dini maksad take terege himenigin mi anna mi fada leng baduta mi rage gotuga kiyamunda hindu ege tere music kuluma kira goluka mennu hagigatuga ingeta e music a behe gotum mi hasako mi fahish mi manatan ekuleve fada lafdu taka ay music a ekwen me adi mi nurakka terkan ege nu bakam boduwe enmes mi madahaves ege zatuga music ka eki geima ege aslu hagigatuga ege emme beenun minnote ege kurami faida e kurami heka wese kurami faida ekko mi furihame nukurane sabaki ituru mi sharituga nahi kore fawa kamen ege tereng e bawade mi ehma music uge tere wade enmes music uge tere mi efad ibawatu kantatta ho tereng tharage minwaru e huddecche gotuga ilmirin bayan korabwa fawani enmes temes swal korebe be fula gastu korwani ko chekamen negeti amuko mi balafikam gawana music uga mi fada kantatta kun hama duruwe veto palen within mi natural adutan
එන්වරින් විදාන මිසාලක මේ වාජේ අඩා මේ දෙන් يعني රාළුගේ අඩා මි ෆද අඩුතන් හම බේණුම් කර විදානේ එත ඒ යමන් මේ එකම බංගිල් වරින් හුද්ද දෙවා ෆේ බහුරි මේ මදහතකෝ එෆද මින්වර බේණුම් කොල්ලේ විදානකම te මේගේ මේ රක්කා තිරගතක හකීගතු ගහම මේ මදහ ෆද එච්චේ කියා හින්දු ගාවස් මේ මියුසික් එච්චෙනුලා හම කුරිය ගින්දි ෂාදවන් සල් මේ අල්හම්දු කියන්නේ හේරත මවමු මිහ එඟද ඒක මේ මවමුවක බහුන්නරුග අල්හම්දු කියුමා නොකිම ඛිලාෆ වෙල්මෙතේ අස්ත එඟද ඒක මේ ඛිලාෆ මෙන්න මිසා කිති ගුරුවාන් මෙන්නනේ තිබෑම කීති ගුරුවාන් කියවකම ගාවන අඩුවහාෂ එමෙ ඒ ආයත බිනා කොෆ නින්දාලෝනේ අඩුවහර ජෙහෙන් බාරක් කියන මාතකෝ ජියා දැන් මේ දෙහෙමගේ මිසා එනුනමාතෝග ජියා අල්හම්දු කියුණා ඉංගද එක බාරක් කියන මාතකෝ අඩුවේ හො ඒරානකම ෂදම සවාලකි මේ බයිෆාරු හාරුකයාගේ දුෆාලාගෙන් හඳාන්නති ඉඳා එබ බංගිගුව කීනත්ව හදාන්න ආදේ මේ ඒ මස්සලෙන් එකමෙන්න එංගෙත දුෆාලාගෙන් දෙන් උට්ටදින් අගාගේ එච්චෙන් හොරජ්ජකම ගවානම කොද වෙලානි මේ දවෙලම ෆෝ එච්චේ බේරු කොල්ලි මරගලුවාන එංගෙත හැම විස්මස්සෙන් අලුණ හේවනි ගස්තකි ෆේම් ෆදෙන් නොබේ කාල ගොතක මේ හොරජ්ජකම ගවන්න තාගාග මේ ෆෝ කාලෙච්චේ ෆාච්චේ හොරජ්ජකම ගවානම කියනෙන් ඒ වනි රෝදා අසර කුරාන හියේ රෝදේ කාසරන්න කුරාන එක සබබුන් එංගෙත හැම අංග දොවෙලිම කොද වෙලි මරගලුවානි බා අනි දොවෙලා ෆම බේරන් එච්චේ ෆෝන් වාලි මරගලුවාන එංගෙත ෂදම සවාලකි මේ අලුමෙන් ගේගේ දෙෆරාතුගේ දෙමිස්කින් හොන්න ඉරුග එම්මිස්කිතුන් තරාවිස් නිමේ අග්ගඩි දිහෙග්ග අනෙමිස්කිතුන් නිමෙනි නුවජ්ජාෆොන් දෙමිස්කිතුව කුරීමවිස් ඉමාමා අයකු එක්කොන් කොෆ්ෆිනම මුලි රේ අලුකොන් කුරුමගේ සවාබු ලිබේනතෝයි شكلنا مي تراويش نماذ جماعتي كف كم غوانا مي حديث من قام اليوم حتى ينصرف وله قيام كله اي حديث معناه كي ما ميها كيغا قيام الله كم غوانا وين من ريغ على كل يوم دانه اي حديث تري وانا كتم كوركم ما دكتور كم غاويس انت انس ميغا اترسوا بينهم ما ميها ويشتن جهني ادي اي اترس لبيت اي مثلا ديوكم كيوم اي ديوكم كيوم ركوع سجود ديو كرو ميكان كم كي اتر ثواب دروم لبين هنكم بيما එගොත දියුකම් කේවා කම ගාවාන ඒතුර සවා දරුම එගොත මේ ඒ කුල්දාන කහුරි මීහා එන්නාස එකම කුල්දාන කරන මීහා වගුත් නෙම් මීහා විද්‍යාම හකුරු සහ ගොස් කොල්ල මසදෙන්නු අයි අදම වදාන් ෂේඛ් මේ අනේ ඒගහම මයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තබාවුමුගේ ඒ විස්නුමුගේ ගොතුන් නේද තබාවු මට්ටක දිකුකො කියවා එකලෙක ෆාන අමල කරවි ගොතක් කරවුම නේද එන්න මේ සල්මනේ එංගේ කමගේ එකලෙක ෆාන අමල කරවි ගොත එකලෙක ෆාන එම්මේ රකවතෙක්ගේ සූරතුල් බගරා නිසා අලි ඉම්රාන් ගොත විදාලේ ෆෙබෝරි එන්න මේ සීදා මේ කයිෆියතු ගොතුන් මේ මානේ කි බේරුෂ ගොතුන් වෙස් මිසාල කරරක්වේ නුවත එකලෙක ෆාන කරවා මින් වරක් කරවු මට්ටක නේද දිගුකො දෙමේ ෂෙෆා යන් කරේ ෆදායන් තන්කොලේ වත්තරෝ මට්ටක නමස් දිගුකො කරවම ඒ නියත් බාවා විකම ගවාන මෙදෙම ෂේ බයන් කරේ ෆදන් හැම ඉතුරු සවාබලි බිගෙන් දානේ මේ අපදර මේ සාලක හැම මේ ගැගඩක මේ ෆනවර කමියුනිටි තෙරේක ජමායි මිසා ගන්නොත් හිවර කමියුනිටි තෙරේක තරාවිස් නියුමා මේ සාල්ස් වසවර කමියුනිටි ගඩිර තෙරේක තරාවිස් නියුමා හැම යගින් වෙස් අල්ලාහ් අදම කුර්මන් එනේ හේද කුරා වගුත්වම තෆාතු අනේ හැම සවාබස් ඉතුරු වෙගෙන් දානේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ශාවමන් හැම ඉතුරු බෙදන් තෙරේක ගොලි ෆමිවනි අස්ලාම අලයිකුම් වලයිකුම් සලාම් Come fletto. Iya toh. Come fletto? Muhammad. Muhammad quanto suala aqui? Alogonu ke suala ki විතාරක මේ අලගොණු අංගනු මේ වරිකුරණි මේ අපි ගාන ඉර දෙනවා දෙතර ඒ අලගොණු අංගනු මේ වරිකුරණි දෙනවා දෙතර ඒ විතාරක අරිකොස්ප දැන් මෙරේ අනේ දෙනකෙලින් අදුමියාගේ සුදුමියාගේ සුමුග ඉද්දාම් කරන්නේ කොප්පිය දෙන්නේ කොට මේ කාලනේ රුජුවවානතෝ ආද ඒ දත්තෝ මම සුවාලක ඉරත් අනේ රුජුවවානතෝ දැන් සුවාලකේ සාක රුජුවවා කම ගවන්නේ අනේ අලගොණු සාක කාලනේ රුජුව කුරන් දාන කොටත් අවරි සාබිත් කරමත් දැන් ෆෝටෝ ගේන්න වාහකේ කණ්ඩියාරු සාක නුදුනේ අනේ දෙතුලා අනේ බරි අලගොණු කාර්යස්තෝනේ මිහින් මිතාකතෝ අලගොණු කාර්යස්තේ කොට අලගොණු අත්තමනේ අනේ වරි කුරින් තෝය වරි අනේ කුරි කීනේ තෝය බුනේ අලගොණු මිතා බුනේ අලගොණු වරි කුරින් නේද මේ අලගොණු අන්න දුන්නා බුනේ මේ වණ්ඩියාන මේ බුනේ අහිඳුරු වරිවානි අනේ කාර්යකස්තේදෝ ආදිතු පරිද වරිකස්තේ වානි අනේ
Tujuan bulan ini pandiar mau bulan besar itu kita dulu itu kita itu bisa dua orang itu evaha ke bulan besar itu. Ini itu nah ini cuma ada itu musuran. Ada dulu itu mana edang kepuya. Karena dua orang mulanya ya itu nah ini itu. ආදෙන් මොහමද් ඉරාද කරා මේ ති සුවාලුග තිය අලගොමෙන්න මේ දීනේ ගොතුන් මේ කෑවනේ රුජුව වානතෝ තීම් බයන් කරන්න අලගොමෙන්න හිවනේ ජවාබ දෙවෙනේ දැන් ෆණ්ඩියාරු සුවාලේ වකි සුවාලේ නුකුරවණි කීවෙතෝ අලගොමෙන්ගේ දීනේ ඉල්මරන තංකොලේ හොඳ වාන කරන්න මේ ඔගොත් ජවාබ දෙන්න මේ ති සුවාල මිරාද කරා මම කොම්මසරිගේ මාවුලුමාත්තකේ අවනම දෙවෙතෝ බදාන නගේ તો මොහමද් බරබර शुक्रिया නගේ તો ගුරුගේ ෂේ ආද මේ මිහාර මේ උන්ෙන් අම කුරින් දුහෙ ගෙස් කාස් වාලෙන් එනන්තෝ ඉංග මේ wari kuruma fahoga mi adika mi rujo kuruma fahoga visnota rujo kur wari kuruma rujo kurum hama kævini kurum onna gota mi kam sagi got onna me jehni darumen tereng hama mi heka hama kævini kurum vi me sama mi amillen hama geterega hama horefa e fursa hama vis mi visnu gosna detto ma mi hama kævini kurum vi ma hama kota gosken hama kævini mi kuran hagi gotuga mi eduga mi zamanu ngeta mihinge iman terkama taqwa irka mi kankan hori min waram acha balafa ilmirin vidalwani hama sharui hama mi kote medweri wege nuni hagigatuga kævini kurma wari kurma mi rujo kurma fata kantetta hagigatu masla mursala dashun emme ragalu kantetta ken nune ngeta den rujo kurum ege teren tafate bave henmes mi hasako kævini kurum hadi wari kurma mi dikantetta ngeta hasako registry kurum gewa ngeta mi kantetta huwa mi kotuge maulumatta hurumuge वाहक दें में सवाल कर भी बेफला सवाल कर बनी मी दिन माध्य तेरे गवारी को फदें एदां को फिकम गवाना में इंगे तो इल्मरिंग तेरे बहुरी रही आसे एदां को फिकम गवाना मा मी रुजो कुरेवे ने कम साब के एदां मी करनी एना मी अंग अब मी हा हुकुमी गतुं अब मेंग गतुं मी हारोइंग मी एन वारी कुरे फावा अंग मी हा मी हा बेन बाती एने एदां कुरनी इंगे तो एहम भी मा एक मच्छ बिना को फरुजो वाने कम इल्मरिंग विदाल इल्मरिंग तेरे भाई बेफुन विदाल फे बहुरी एनमेस अनिबा इल्मरि मिगतरिंग एमे साहकम बुड रायकी इंगे तो हम देहकिंगे हाजिर को रुजो कॉफी में बुण में इंगे तो एकम मियदु मी गेंदनी हम कोट तेरे एहम भी हकीकतुगा मी वारी कुरुम फहुगा कॅवनि रुजुव कुराकम गवानम एम्मे रगळु गोते की हकीकतुगा कोटुगे एकं कुरु इंगेतो एई देफरातुगा मसलहतो सेगतेरे हम रक्का तेरि वेगेन दाने एहे नु कम गवानम फिरिमी हा रुजुव कॉफी में बुणान एक मच्च बिना को देमे एकीगे उलेगन उले मंदानी उस दारिया कुली बे हिसाब फजान फिरिमी अंग फिरिमी हा बुण फंति मन रुजुव नु करमे इंगेतो मी फदा कंतत्ता एगतेरे दिमावे अब मी हा गहगु गेल्ली दें एगतेरे दिबे दारिया आईडी कार्ड ने दिमे गोस एता बावर कंतत्ता एगतेरे दिमावा ती हकीकतुगा वरबड़ विस्नन जेहे कोट गे थेरें मी रुजो कुरमो कंते तवस कुरिय गेंदा एहन नमस इंगते एहन नमस मी विस्नालन जे कम की मी सालकं एफदा कमें हिंगा दिए मिसागरो मी एदां कुरमो फदा कंते ते वेज्जे कम गवानम कॅवनि रुजो कुरवण कम बेली कम गवेन मिस कॅवनि मी रजिस्ट्री कुरमट्टका कोटं हुशाळन छेन इंगतो वारी दें मे फा कुरे फदा वारी हम मी फडिया सवाल तक कुरम फोगा वारी कम खंडेलवि एहन वेज्जे कम गवानम दें अळोण हिवनि मी अनेकावस इतुरु मी राज्य इजरात कंतत्त मी हुन्न गोतुं हम अनेका इतुर रुजुव कुरवम सुशाळन छेन इंगतो එහෙම මේ ඉස්වේ රුජුව කරවුම හැම ෆරාතුන් හොෂෙලිම රුජුව කරවිගෙන් දානි හෙන්නුනියාම එහෙම කම විදාන ෆාරෙග රුජුව කරමුග වාහකේ අදි නයි නේත ෆාරෙගම වරි කුරා හිසාබුන් රුජුව කරමුග කියාලේ නොවේ හිඟා දාන දෙත්ත එහෙම මේ දීන ගොතුම් බලාවිකම් ගවාන මෙස් ෆණ්ඩියාරන් ඒ රුජුව කරමුග ෆණ්ඩියාර කරවා කමින රුජුව කරවුම කි නේත එයි හැම ෆිරිමිහා කුරා කම එහෙම මේ ෆිරිමිහා එකමන් එදි හොෂහලන් ජෙහෙනි කොටන් හොෂෙලිම කොටන් කන්තත්ත බලාදී මේ රුජුව කරවුම කන්තත්ත කුරියගෙන් දවා अच्छा हम मी मिसाल का दी फंडियार नेसे कम गोइना में सेकाल कम हिंगा फइजे कम गोइना हम हालत का अमिल्य बुने दो में समरंगल कम दत्तो अमिल्य दें किनतो कंत कोरिया गेंदम वेतो अमिल्य मालूमात टकाद शायद में सवाल की वुदु अनुला गुरुवां के विधानतो गुरुवां के विधान का मेगा उदय सवाल अस्तु बिति सवाल अन्न सवाब कम बड़ बेलेने के खातिमु नण गुरुवां के कम हा करवेन अने गुरुवां के मक ने वेस मानाय मी वुदू नको उनके हन खातिमुगा बीहुमा नबीहुमा एकंकम अव बिना करे बैफहर वुदू मी वाजिब वाने कम बैल मेरे एगो तो खातिमे गदला कम गावानम वुदू कुरु वाजिब वाने कम दाड़ बैल मेरे बड़ो एमेग सियाल तफातुंगे बवले एन्ना सेग अम रंगल को इम रंगली हम वुदू को लागे गुरुवां कियो सबकी
urwan kiyomage matir alukam ka befa Allah taala fotuga biheka kama wati e adabe adab tanu da maamege adabe gotuga ekan kanalu baha kamil bereni ehma ekan ulu kollagen hatumga bihun emrangari dehannas miga misala gurwan kiye bayfar khatimun nuwana sab misala phone ku nuni hama ipad ku nuni computer bayfa ehen kam wanama e ko lazimen nuwan ulu kuraka bihuma kattaka e sabak e khatimen nu phone ga gurwan di mi epen kam ga vies khatima ki waki je fote e tere gurwan kolon kola onna nuwan bodu ba gurwan e tere onna kam ga wanama e khatima kida hadmi hukuma gosfan ehmi ma enu halte misala kiyun e ko lazimen kura ulu kuraka shama swada ki mi fene miskituga kurisafga musallala jaga rizab kofa hunnatan mi rangalu kametto ade mi nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fawani mi law ya'lamu an-nas ma fi an-nida was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alayhi mista kunna furtama safa bangige maakkan enge namadden mihun ginawegen gos ngeta mihun ginawegen gos ege ekteren guru lagen mi furtama safa no bangi ko wanje miha mi furtama safa aranje mi hono ta bangi wanje miha kandalam vejjkam gawana me gothemes mihun qur'ane maikkamataka ehma mi misaba hedi bay faraw mene be fene mi bay mi miskitu ko furtama safuga en am ko namad qur'atan rizaw ko fonata en names ngeto mi ki hagigatuga egota mi maw mi misale ka asur namadan asa dairuga rizaw ko fa bahittu e gotakas ragalo kamenno ngeta e miskitan en amadu wagutakan emme furtama anne miha ehno misale kam ena asur namadu feshigem miskituga mawrub namada hamayan innani den innani miskituga fahatuga en risav kogen innani hama bangi gowan vaira anuate kairo wan vaira ena tan gosa madu kollani ehem vejje kam gowana masalen ehna mes ena etanuga musalla ala baba fa bazar gos nuata qur'ana ha kam kofa annani hama mawrub namada aisama mikkala mistakun hama safan etrigen tibe hiruga nuata nam sunan namad quran tibe mis mihunga deetren la fa gossa ena ekkale risav kofa tana hame midani eta bayaku miskitan as haziru vech gotika sagalu kama kanwa ngeta furtama miskitan asa e furtama safa damiha furtama safa ge tana damiha emiha ge tan ngeto ehennu misalaka miskitan furtama safa bangi gowi mami ai marunada bangi gowi nta bangi gomu ko irkola korin asa musalla ala den enam saraka phone asa beradie nuata fahana kuran beradie efadaletege miharu ena miskitan asa heri ehma mihum bes visnamwan hagigatuga daimi gotage fata kame kon nukurami enna mesena misalakan hama mi miyadwairu ge heri miskituga musallen ita babba feg mane ki ena demme asa babba fakama visnamwani ngeto nota koder kole korin asa babba fakama visnamwani ehennuniya midene men takurar ko emhe gafaratu kan egota kurevi midenne me bazar gos nota mi ge gos ulena dhata ulefa as ten namad wagutavima mis mihungi tere detere ngas gotan ama kira galu kamennu eta mi gama mi amukol gun men gama buddin gun men visnala afikam gawana mes egene to mi ha etanuga amukon namadu kurati ye kiya fetan ene reserve wane miskita ki allah ge kod eta evestane eves mihenga tan kanwane miskita shas deme swalaki firmi ha algondu gaila member fan ikhtirame nukure gulume vesnu baba mikamuga algondu hadane gote bone devwa faananto tiga aali masal to gasto hay gatuga marabboda e wahaka dakkan asob hodan jihen kihen to me wani asto misaga gine fahara hama misunderstand again ule faane misaga fairness kamige sabun dima kamige sabun anu ba kon fahum menu ba kon hi kura wigen ka kam dima la hem furta kam ka asto kiwegen to e ka kam ka daam bisawb den gannam yas de mi gasto wahaka dakka den gatu muhim den wahaka dekkam da guliyam de ehin gota misaga atte hennuni en kabul kura wargo mi hek hoda gannas wahaka dakka ega sabe hoda fa den ekama hal hodu masay quran misalaka komme gote vies filmiha hudda wegen nuwane espa gulun kana khasa ko amiha ga aila gulun kana ma hudden amiha sudden nuwane filmiha timaga me hona gulun kana kar ema ekan e hama islam dir bor nahi skura ko hemima egutta handa gan nuwane ega baluga misalaka egutta gulun durwa kam ga warna ekan sababen hoda fa filmiha misalaka egutta hedum kuriga miha wahada ka kam dimaji kam gawan me kam hallu kora masay kofaden nuwajjiya misalaka duru dan jehuni misalaka masataka dimage misalaka ulun kanu men misalaka duru dan jehasabe ay misalaka ehmeji kam gawanya haltus yagin kofa wahada ka hasaka miha se ka inge gotaka wahada ginne daamani enun gotaka ekan kofiya warabboda ek me kambodu gunta ke annana ay miha ga hituga kambodu ta annana
ami adat teregas kambodu unta annan masata ituru jehi hasako darin dibe darin teregas kambodu unta annan hem egotan nahada e massa diba sabe balafa kan hallu kara masaya qur'an emkan kurumatta kam denna wihen wahaka dekku maram muhim wahadakkan de kolum bes balmat for kur maram muhimme amille wahadakkan nonya ituru mihun atba korwe mihun labba wahadakka nuni misaka ilmiru karen gos gem wies masalenete egota ekan malumat hoda kan hallu kurumatta kuran kito bana kure diana galwan ade mi hama un hama ituru kollam beenu ve ngeda Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fami wani wa ashiruhunna bil ma'ruf kamaluna ki hegotu ka duniyage dirigolesh ehma ekamaluna ki hegotu ka duniyage dirigole miha enege ekamulege me kamalunge me ailage behunna kiwe sama ragalu golme baba masake koranche ngeto ehma miha hekon hitumuge terege himene ekama miha ga ailage memberuna khas ko mamme abappe demihu demeduga ragala hekon hitun hagigatuga mi miho kaven kurma fahuga ಏನಗೆ ಮೀ ಅಬ್ಮಿ ಹನುದ ಫಿರಿಮಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಮ್ ಬೆಫಾಯ್ನ ಕ್ಯಾನೆ ಫರಾತುಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೆಫಾಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ್ಮ ಮಿ ಬನ್ ಇಂಗೇತೋ ඒ සීදා අස්ලුම විහෙ මම්මේ විහ බප්පේ කන් විකම ගවියන මෙස්තිමාගේ මේ හයාතුගේ බෑවැරියාගේ මම්මේ බප්පයි එහෙම එදෙමි හුන්නන් ඉහ්තිරාම් කුරුමා එදෙමි හුන්නන් අලාලුමා ඔගා තෙරුම කීහම තිමං එක්කම සවාබ ධර්ම ලිබේන කන්තත්තක දැන් මේක අස්ලු දෙම ෂේඛ් ෆාහ කරව කන්තත්ත ඉතොර මම කරවිදානේ කම එත මේ අබ්මීහා හම දක්කම් වී නමුනා ෆිරිමිහා මම්මේ බප්ප දුනියා තිබෙජ්ජකම ගවාන මම ඉතුරන් හම හේකො රගලුකෝ එකමුගේ නමුනා එකන් ෆිරිමිහා දෙක්කේතෝ බල මිහාලතුග දෙක්කුම් තිරි කමෙන් නොත දෙක්කුමෙන් ආකම ගවින මෙස් ෆාෆෙරින් වනේ කම රගලු කරවම් මියෝඩනේ නේත එහෙම මම ගොතන් ඒන ඉතුරන් රගලුවාක මම ෆිරිමිහාගේ මම්මේ බප්පයා ෆිරිමිහාගේ එබඩ ෆාමි හොනා ගුළුම් බාවවාක අක්ක එකංකන් රගලු කරවි දෙන් හම එෆදාන් හම ඒ දෙන්නේ වි හම fidalu fadan e process ta kore gendme kiyo saram me galle kannuwa nama me vidalu fadan kala me wahanu takka hurmu nget wahanu dakkan allu korwe to balen jen inshallah ade Dheeny Suvaalai Javaabu program algume me genesteni ade mi program galgume ge beerma ki tiebe flung hippo fede Dheeny eki suwal tawge jawab genestinu ehenkam algume program battan ko fami wani tiebe flung nan algume na suwal ta fonu bene gotan haten no den hataren ashen eke mi number tiebe flung suwal sms kurawani irad kurabe algomen hama suwal ta libe man da member ko suwal ta libe tartiban tiebe flung ge suwal ta ka jawab de mun gendana me ge turun hama tiebe flung algomen na guluwa algomen na ke do bayar wada gende ba Dheeny ilmori na wahaka dakka kantata olum filwalam beeno fulwa kam go wani nama e fursatu seboy nanjesse ma foga sms kurawani haten no den hataren ashen eke mi number irad kurabe algomen hama gula tiebe flung e fursatu arwana ade algomen hama beenuma ki tiebe flung na Dheeny malumat ke for koddinu tiebe flung na olun ara kantata ke saaf koddinu olum filwan beenuma kantata ke olum filwa dinu ehenkam algomen hama mihin algona ma hasakon hama takrar kon faha kolla ekkam mi sms zariyan algomen hama mihin libe suwale algomen na suwal denne umuga sama olumen arafane adi shewa jawab debbar wes tiebe flung na emme boda saaf koram beenu fulwi kanta emme furi hame saaf noes singe adan ehenkam wakam wani na hama tiebe flung adun suwal liuba fonwa debba adi hasako egota fonuwa debba eruga olun arani kon kamekka alu musaf nuwi kon kamekka bayan korwa fonuwi meirat kureviam ekamege malumat alun tiebe flung genestena az takrar ko misal go meirat kriya tiebe flung suwal taka jawab genestena ei beenumani tiebe flung hama mi malumat saf tiebe flung olun ara kantatoge olun filu adin alun ummid kurani mieduge mi hisaban ayrugo sama suwal fonuwi be flung hasago tegga hama be flung olun filum beenuwi kantatan alu men olun filu adevijjekama ಆಮಗೊತ್ತೆ ಕಮ ಬದಮು ಗೆಂದವ ಎಮ್ಮೆ ಹಬೆ ಫೋನ್ ನಬೆಸ್ ಬೇಣುನ್ ತೆರಿ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಕೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯಕಮ ಅದೆ ರಾತ್ ಕರವೆ ಹಮ ಅಳವಂಡೆ ಸಮ ಅದೆಮ್ಮೆ ಸಮ ತಿಯಬೆ ಫೋನ್ ಗೆ ಸವಾಲ್ ತಕಾಗೆ ಅಳು ಹಮ ಕುರಿಯ ದಾನಿ ಮೆ ಶಮ್ ದೆಮ್ಮೆ ಸವಾಲ ಕಿ ಫಾಕುರಿಗೆ ತಮಿಕಶಿನ್ ತಿರಿಯ ಬಾಬಾ ವನಿ ನರಕಾಗ ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕಾ ಆಸ್ಫಾ ವಾಕಮ ಎಂಗಿಫಾವೆ ekam warak ginamihun ya khilafat tibba fene mikamge tafsil ki ko bato ade mi ma asfala min al ka'bayn min al idari fa fi an-nar hadis bas fala sah hadis bas fala inget fakuri ge tabkatta wore mi emi hage izar la mi hedon firi henunge e tabkatta wore tiriya baba e naraka ke wadi sah hadis inget enna me sekan kivito nokurani inget algon men kaama fan ekan kan tatbik ko fave inget mani ke kan ko practice ko tak ko fawa kan men nge boy fen inget algon men kude algon men ge me bappa men hama adi rasugama me is me beful me sama fakuri tabkatta wore tiriya gosfikam gawana ma e ane nuragalu kamekkan e gos kamekkan bayan ko devwa fori enne mes mi fahakan as amukon hagigatu gam fennani ama me fakuri tabkatta wore tiriya me data me fennani mi fahakan as ngeto
එම කීවෙගෙන් තෝ එගොත එකන් කුරෙවෙන එගොත කී හගීගතුගා මිහුන්න මි මවුලුමාතන් අදිවසෙම ෆොරි හැම ලිබි ෆානෙතු අනෙක් ගොත කී හැම එංගි එකමුගේ මේ හිෆම් බේණු නෝ de mega mi kankang mi ebohori islam dinu mana korwa hori baawar kan misale ka wak kankam go wina me sekan ka sama qurami hunge bakure ngeto e iman terikama adi mi ekankang ge hori biruweri kan hagigatu hitan wanna te henne me sawun mi tanugo fa kollem beenu ve ngeto tabi katta hame yanote evraham kudako maccan hutta sama isabun fude ngeto de bay mi hunna mi ladwet kama kawani ngeto e hisaban kunu henne mes main nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fola kun mi gotan as foti me hisabun e ladwet kan hagigatu ga onna kamu gawan me masale ngeto main nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fola kan amalu kurma e gotan mi e kan kurma de mi abe gotum bayin ilmering ge tere bayin ilmering mi abe gotum waak dakka fe bohori boda kama ekiga fa kuri mitamgatta wura tiriya gossikam gawaname mi waiduge narakage wa kaman e waiduge bas fulteren ena fetiken dani enne mes mi bang sahabi vidale fe bahuri mi e fa kuri mitamgatta wura tiriya gindiunge bodakam ge tereng himene kamake ngeto e bodakam ge tereng himene kamake den ko bat den be fulun nangwa dalileki abubakar faanu kale faanu ge fa kuri mitamgatta wura tiriya izaruge mi fa kuri izaru mi tabgatta wura tiriya gosfa hore ngeto ehna me sekalege fan masekke kore vizaro fullawa ngeto nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalege fanan khasako hadis korawani kalege fan bodakam gattereng ekan korawwa be fule nune ehna me sarun minge tere mi hekan ehem bunani ka kuto ehen kalege fanan allah wahi bawalwa mani mi abubakar radhiyallahu anhu hippuluga wa kantetta ngeto kalege fan hippuluga bodakam gattere wa kame gotuge nune kale fan hippuluga efada kamen nete kalege fan gizaru tiriya egota gosfa hunne iruga den hame fadan mi bodakam gattere nuwannakam gawanam abubakar fan misal nangawakam gawanam abubakar fan hedde gota haddawan jehenunto abubakar fan izaru hama tiriya wa komme mi tabikatta wara tiriya wa komme farak maccan arwa masekke korwa algun menna kan nufene tabikatta wara tiriya ehem mi gosfa wa befulum egotan mi maccan arwa masekke korwa tane den hadis bas fultaka visnavikam gawanama migen mi tabikatta wara tiriyen ege zaatu ga digumaki ei mi fafa libe kamekan naraka gawa baikkan ebenge den bay mi hun eba suwal kore eba ekani hin naraka gonnan mige maane ki ei waidu ga bas ful ngeto adabu ekamun libene kamekkan den algon me visnam vi kiwegen to hagigatu ga mi mikan mioti allah subhanahu wa taala mola denwodige mani mikam ge hikme ngeto algon men hame yagina mesege sabon duniya matiga sadi me faida take sabon waane kama allah mola denwodige waati ekan egota ilah subhanahu wa taala bayan kor wafawani no nabiyya sallallahu alaihi wasallam an wafawani ehme matam katta wor tiriyen ge zaatu ga digumaki ei yama mi faafa no ta waidu basul tere wanna kamake den boda kama ekige kan kurakam gawana me ituru waidu ge terenge baade allah subhanahu wa taala ena ituru mi fa adab ege bubun ibade bay teme sualaki musafa bostinun ei huddawane kametto musafa bostino mi ihtiram kurma gotum bay gawmutta hoga aade gotu kurwe kam astu em egota aade gotuga kurewun eiki masel hennas eiki dini kam gadde higen koggen noywane dinu gas oy kam gadde higen e hasama kam ekde kam deken kurrangal nowan hennas aade gotuga sak amutega echka bosdinya sa ihtiram kurumuge ishane gotuga bay aada kaada gonna kamen ehem nyam egota aada kaade gotu kurwe nyam eiki masel non kam shame sualaki mi agiga katli kamen adi katli coach kameves nenge bunagotun eru katlani kukulen nuni hale den alun agiga katlan jeheto amilla den mi mihar bodu before mi hekkama me punani eto ade mi mihar jeheto sualuge jawabuga ei jeheto maane hawani wajibeke gotuga ngeto ennes agiga ki islam dinuga mi wajibeke gotuga anna kamenu ennes wara sunnek gadawegen wa kame mi heka dariye libunima allah shukuru gotun agiga katiru firihen dari kam gawana deba kare ang kujje kam gawana mekat katilu ki ei mi shukuru veri um gotun ena kura kame ngeto ehma mi ilmeri vidalwani enege matin agiga katinu lebu hore ena bodu fa wa kam gawana mi haru baadi ho bodu mi heka wefawani ehme jena mi levis kan kurevene ngete masle nete enne mes wajibetto
e wajibe no hama kodeyru e on hukum bodu ma fawge sannan ingeta wiheruga e on hukum ema miharus wajibe no henne mes Allah shukuru mo gotu enga hayatuga barakalle wo mangedi e fada kankamun ena hama e niyatuga hama ene ad miharu sama kurebe ingeta komme miheka wes e mihega matin agiga katile fan wa miheka hama komme miheka wes kan kulle vidan hagiga ka wani koch katli mato misal ega dunyetto muni misal haale katla wanato ega me agiga me kodami moraki bakari e category ge echi me bakari kambali vis masalene e waru echi dege machama masalene geriye vis bakari me geriye vis jamale vis masalene ega me kodami mor bakari bakari aila non e category ge katlam wane dem sa kukul katla ganno e fuden feren kuje de katlan jehen ahin kuje jay katin fuden enas kukul non haale katla ganno e fuden dem bay fara onna ade ei feren kuje jangite katlan jehe e vishnu eke goda sangal vishnu menno ha ba kariyevis gite vis katlu masse no eki hama er an ko joje katla fudan gite katlis masse no eki adi feren ko joje jande gite katlu masse no ba katlu masse no eki ade hama deme shehe vidalwe echikum tahon samadam wi ingeto mi hama warragol wahak fulen ingeta algun mengi therege kuri zamanu kama warboda deme suwaluge safadan astunyen wada kotaren echikatila mi ka kandete koreve ingeto miharwes mi an agiga ka mi katil lumuge maana gahama body ba kukulu ka khafa e badeve ingeto miharwes ingeto enamesi agiga ka nufuden names misale ka agiga katilang mi phone wafa ingeto no tagiga katiluma foga den e miskinu nge behuma fa den hama me iturang hama adi de echge gotuga sodaga thege gotuga no da baha echge gotuga kukulu katilafa no da kukulu ka kafa mi body ba thaki ga dilmu masale enete enames mi agiga ka nufuden de meshekh bayan kore fadan mi emme kodaminu bakari mi waru katinula kamukawana menget ya shame sualaki rodama sayru kuri rodama hoge roda nuhifwanama hadani kihinetto rodama sayruga kuri rodama hoge roda nuhifwanama hadani kihinetto esa mastu uttarakhand udure neti ere nifa kamgawana faahveriwana ast ingeda ei kogge manakwen huddege manakwen no ei anirodu sannande udure neti odu nifa hunna kashe en udure wati misala keenage bali hasori gotun nifigen diei en kawana man anakkes den am nimma eba hifa ingeda eba hifa nimma ada qur'an manek ene udure ka bali has noni kanta hori gotun ene nifuni e udure ka dima en kawana masse none anaka nimma eba mi fa nimma dani ennas udure neti dukhalla ganwana hisabe fa veriwan en tauba wanje ingeda adama mi itrukollem bene hama ero e tauba uma ekiga hama bangil min vidal fawe hama eroda aneka sama hifanje hene ingeta den mi komesar khiyal tafat fa kam henne mes eroda ena mi hifanje hene hama misale ka bay mi henge bori misale ka faait vidi tin hataru mi roda mohoga sam komesar ka roda hama gastu ka du kollafa ebes uzur neti efada roda tan ene misale kan khandelgen kitar roda kam negeni ehme jallafa kofa emme boda ebeleve minwar ingeta misale ka ene chimanne hama yaginu ves mi komme roda ma kus tin roda hatar roda war hunnane hama mi gastu ga du kolle ifa rahmateri na ki mi hengos e hagigatu war nurakka tirkam engeto ehem vejje kam gawana ma e gota lafa koffa e roda tan hama tauba uma ki engeto hama tauba uma ki e hame kani dulum bunela behenno ekamatta ka dereve hitam ko de miharu mi roda ifamunda roda moga hama emme roda ves efada gota ka du konnula kuriye gendi engeto suwalen efada befula gota kurawwa kamaki kurawmuge beenume ki hagigatu ga ihsas au ehem vejje kam gawanama etedweri kama kiga tauba wun ei waram muhimmu kame tauba wa hinduga ilmen vidalwani hama midenne wihen mi roda sifashe hama ngeto shame suadaki firimiha demba mihka innan ambimiha inkar quranama faaferi waneto abmiha inkar kurmakun abmiha ege zaatuga abmiha hagigatuga inkar kurma midenne me nuruheni enanto nuruhun mi ega maccan hagigatu binafawa kame nu dewan ambeka kaveni kurun ege zaatu maniki dewan ambi miha ya kaveni kurun kaveni sahhe nuana kaveni sahawan ab miha nuruhunas ingeto inkar musharwi gotum balafi kamugawanam ena faaferi wanto nuruhun terikan hurumu nuata hita udagotake vefa hurumu faaferi nuan e faaferi nuwa sababaki hagigatuga emme main anghen kabalungeves hama hippul gahori kantat ingeta hemi nuruhun teri umam faafa veriye nuane ge zaatu enmes ege sababun enege faratun tasarrufat ke mi annani nubako
saka firmi hayen mi ada kuran jahagutan ada anu kuruma mi ania veruma efada kantattake adi firmi ha farado sab mi ha kantatta akam go vename sama firmi ha sama fa firwane mi har suwal mi kurune ab mi ha akam go wati ab mi ha ga faratun nuruhun teri kama ekige enen ege sababun nukunna bayen tasarrufat takun amal takun ene fa firwan jedan enne mes hitu go nuruhun teri kan otumaki ei tobi kame ngeto e tobi kan ene hituga owegenen e tobi nuruhun terikan wata inkar kurumen ene hituga otumakun ene faaferiyen nuwan adi derawmokun ves ene faaferiyen nuwane te mige visnan jehene kamaki hagigatuga firmiha dewan ambeka kaveni kura hinduga hagigatuga husnul muashara nuwata mi ragalu hegotuga dirole mihekkam gawanama enege furtam miha vesama wah dakkage kantattan hama ekan aluwalage dewan ambeka kaveni kurmaki ei hama muhim kamaki hennuni hasla hagigatuga ei hegotuga ragalugotuga dirole miheke hagigatuga nu bone vene te mihen danna virus ge mi wara udagu kame ehen namaves hama mikantattan migota mikan hama jehigen mi hama jehigen wata mashwara kurevige kan kurevijjikam gawanama mi e hama natija ves inshallah ragaluwan shame sualaki komme kahada roden hifinamawes firimiha ge hudda hodan jehenato misalaka roda mahun gelle roda ade roda mo gelle rode ki hama wajib rode ingeto sunne rode thonga wahak asfawani ingeto den mi wajib rode vima e wajib roda ama roda mo rode hifan ama firmiha hudda hodan nujhe fadan hama ab mi roda gada roda hifaga wesama nujhene mi hudda hoda kadden sunne roda hifumuga hagigatuga hudda hoda mi je sawaki firmiha rashuga hore firmiha misalaka mi ab mi ha mi kair wilma beenum vedane tiv hagigatuga ei midenne kuri midenne fadan hegotuga ekiga dirulu mattaka ingeto e beenu mattaka dienuga hamaje fawa kame no an rasul sallallahu alaihi wasallam rasul guys fawa kame evve salega mi firmi hage izna neti roda no hifawakum gona roda sahanuane wahken roda sahawan inshallah en mis roda sahawi kam gavina maves mi ega hagigatuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas fulan amalu kurumaki e an mi an kabano neves emme ragalu gotaki ingeto adi hame fadan demi hunge on gulumaves etora mi kuri ragalu kame kuri aragen dane gotaki ei de mi aikiga visnalen je kame mi alun menge teren bayen anhen kabelon as sunne rode hifan ole eruga firi henun ham evve sawaka anu like mana kure bay fara ingete goto eka gotaka skoggen wane ma firi anhenun ro mi sunne rode hifa kamuga wanama adi amdum misalaka timaki duruga hafta wande hunna mi inget ifada halategga hama sunne rode hifuwiya dem wane adi kaarege hunne erues anhen kabelon allah taqwawiru mattaka sunne rode hifani homa brasfati roda nuata enum ve sore tan hifa kamuga wanama e rode tan hifma timayen hama veonu mi warakun e hiteri ve dem wan firi shawma ham program nimada gote sor kaare jennam sam pahuswale gote me swal kollana tumi saakal magmati hutta algonduge saakaluge washiganda gedduwa ko miheko bazar kofa gena fahori ecche ala fori kotale bahtta fori aluganda fenoni ma fahun fp ge jahagem ves veriya ku veto belin veriya ku noi ka ko ecchekkam ves nenge den hadani kinetto ade ega mi huri echsaki ko bato balala ingeto balala fa miharo halakwan kariwa echchekkam gomsa afal orange ka hal echchenot enu evro sawa halakwa ka hal echchekkam gwanama ene beenu kollen chen wiha sawa noni eti halakwen hama dani detto den ekamok e beenun kurma ekige e balam wane gaygada kiha warigge agu hori echchitto ingeto e halakuegen mi netigen gosta ka haleccheka misalaka farga mi vedana hama waram muddat kaare for echcheka ves ingeto vidalwani fp ge jahage ves echchen ulibun me verifalata neengunu wa ehima e gota balafa e agu balala babam wane mihar fp ge jahaf otima ha fargama duha kulakum ves sama vedana mi farga e hodan astane aiskam gawanam ewaram faasa denchen dem mihar miane warat zaman vi nulibuni nget aharevwaru balali ne verifarata neti ehem vejja enen me ega agu wa minwaru hagigatuga mi sadaqate gotuga nere vidan ekkale mihage faratu eru inshallah kan hama jegen dana bizni adon program nimada goche faate hum de friends bayar wada gante de beananter malmatata kawar bodu shukor dana ngeda ade algom megenesteni Dheeny Suvaalai Javaabu program algom mege mi program ge beenama kitiye be flonge hippulgo ufede Dheeny ekeki suwal tawge jawab genestinu enka malgon ham algom menna ke bayar wada gente ba Dheeny ilmu erina mi program terega mi amaz kurani tiye be flong
kurawam beenu fulu aswalta tiebe fulun aluganda algomenna fonu waswalta haten no eddeen hateren ashen eke minambar tiebe fulun am swaltan sms kurawam gendamvi iradu kureviam algomen ham kuriyan hor program taw terega tiebe fulun swalta ka jawab de mun gendana ade algomenna guluwa algomenna bayar weda gendeva dini ilmorina wahaka dakkala kamen olum filwalam beenu fulu akam goninam nan jesse umafog sms kurawani haten no eddeen hateren ashen eke minambar iradu kurawam program kuriya dairu ham tiebe fulun gula algomen tiebe fulun e fursatu arwana ಅವನು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರನೆ ಅಳಗುಮೆನ ಸುವಾಲ್ ಫಣುವಾ ಬೇಫೋಣ ಅಳಬೇಫಳು ಒಳಂ ಫಿಲಂ ಬೇಣುವಾ ಕಂತತ್ತ ಫರಿಹಮೆನ್ ಒಳಂ ಫಿಲಾಗೆನ್ ದಾಕಮನ್ ಅಳಗುಮೆನ ಮಿಗಿಣಸ್ತೆ ಜವಾಬ್ ತಕು ತೇಬೇಫಳು ಒಳಂ ಅರಾ ಕಂತತ್ತ ಸಾಫ್ ಕುರಂ ಬೇಣು ಫಳುವಾ ಕಂತತ್ತ ಎಂಗೆಂ ಬೇಣುವಾ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಅಳಗುಮೆನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೇಕಮ ಆದೆ ಅಳಗುಮೆನ್ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೊರನೆ ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಇಸ್ಮಿ ಗೆಣಸ್ತಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕಿ ತೇಬೇಫಳು ಬೇಣು ತೆರೆ ಮಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕ ವೀಕಮ ಇರಾದು ಕುರವಿಯಂ ಮಾದಮಾವೆಸ್ ದೀನಿ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಕಿ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಗ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾ ಫಳಗೊಂಡ ವಕೇಲಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲವೀತಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೆಲುನ್ ತೆರೆನ ವರಬೊಡ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. Allah